Croeso i'r Trawsgrifiwr. Welcome to the Trawsgrifiwr. Rhaglen feddalwedd sy'n trawsgrifio lleferydd Cymraeg i destun. A software program which transcribes spoken Welsh to text. Mae modd i chi gysylltu gyda gwasanaeth allanol fel YouTube i isteitlo fideos, ollwng ffeiliau i mewn i'r rhyngwyneb, neu recordio llais yn uniongyrchol i'r meicroffon. You can subtitle videos by connecting to an external service like YouTube, upload files into the interface, or record directly into the microphone. Nid yw'r trawsgrifiwr yn adnabod geiriau'n iawn pob amser, ond mae modd i chi gywiro unrhyw allau yn yr rhyngwyneb. The trawsgrifiwr doesn't always recognise words correctly, but you can make any corrections within the interface.